kardom kadu evanta pini itum dak taralang so nangka humri lo kadu ve NSC do pen HPCF pen chenglok social organization asongja potum dolo labang kapre kalilo Karbi Anglong de kidoji la support preparation akam lang cari fansi litum CM sir nirde kateng pen litum wang lo lapen asabo phul kimo lam thaning nang Karbi Anglong day people si litum talon nang kepha Karbi Anglong day pute Karbi Anglong district Longcheng labang ke 17 November 1951 lasi 71 72 years dolo lasa district Longpen lasi laso France tami penana sarkar dolo penana CM dolo sitami non ilitum CM Dr. Tuliam Longhang kimatha kimi ajoine pen sitami pinilitum la support hekolong lo alang li initiative alang li leadership under si Karbi Anglong de bang doik po lasi labang ke November create rock lapen create rock si la nini program do po la dak sitami dak kapre Karbi Anglong long kitu khai tum a culture a tradition ke kan kilum ben chenglok a colorful dress kitu ke thak ke 24 June pen chenglok a traditional games traditional sports lais tame paklang kon po lapen kijutsiani labangke tarik create hoxiani bangke Bollywood apin ana celebrity tum samay wang po ek number bangke Bollywood ekdam famous playback singer Sunidhi Chauhan sitame performing po lasolong Indian Idol along famous nai Arunachal singer Rito Ribas tami waing po lapen Bollywood ekdam aparim a famous actor Shakti Kapoor tami wang po lapen laso program long sitami CM sir state ke thom a chief minister tuman tami invitations tami paliklo Asama chief minister akya Dr. Himanta Biswa Sharma fans tami invite lo lasolong Nagaland a chief minister Nifu Rio fans tami kipali dolo lapen Meghalaya a chief minister Conrad Sangma kya fans tami invitation mangke paliklo la anparta Ladakh Karbi Anglong long do popular local artist tum tami a platform long po amithang a talent amithang a culture cepat lang dipan la sikadu evanta chuningri lo laso a channel a maidhom pen je laso a Karbi Anglong de long nang litum unan ke dak chirap chito dinik noi pen kadu evanta invite lo nang litum dak bang pen laso a program bang witness ik noi kardom